Di pengrau wisatawan ke Bali sampun saya nincap. Inggian wisdom wenten langkungan 14 talian diri rahina utawi 16% saking kunjungan sekadi katanya nih. Miwah wisman kantos sia talian diri rahina utawi 16% saking kunjungan katanya nih. Manut Ketua PHRI Badung Agung Ray Suryawijaya Yadiastun pengusaha sampun ngawit Molyang Bati, saking pengrau wisatawan 16% inucap, nanging ipun durung sida naur utang ring bank. Dani mausang rauh mangkin pengrau wisatawan mancanegara sampun mungguh kantos sieu talian diri, antuk 3 likur maskapai penerbangan. Kahanan pariwisata taler sampun degdeg 16% tur manut dane game changer puniki, dahat ngandelang pemargi antar G20. Kantos mangkin keuningin sampun wenten 300-an pertemuan internasional miwah nasional ring Bali. Kahanan puniki mejanten dahat mausane majeng palimbakang ekonomi Bali. Napi malih akeh nyane parikrama ring Bali, kewohen sayan ramian nyane pengrau wisatawan sani mausane majeng revenue hotel. Tingkat hunian hotel taler keuningin sampun manggih ring wilangan 16%. Lianan punika hotel-hotel taler sampun mewalingi cian pekarian majeng pegawai ipun, mekatah pitung dase kantos ulung dase persen yadiastun durung samian kamar kesiagayang. Keuningin ring Bali wenten krobelah talian kamar, sani memargi wantah wau pitung dase persen, raris malih 3% kanton kedap dapin. Asa punika taler ketua IFBEC Bali Ketut Darmaya Sengodarang, pengrau wisatawan ke Bali sampun nincap saha mausane majang penglimbakang bage pariwisata Bali. Nanging dani ngelingang mang dane setate ngerakse kesehatan. Duaning asa punike Bali mang waspada, santukan kasus sampun sayan nincap ring Jakarta. Dani ngaptiang melarapan pemargi program pemerintah Provinsi Bali miwah herd immunity Kaurame Bali. Sanes sampun ageng, tur mungguh dados wewidangan untuk pemargi vaksinasi booster pini ageng ring Indonesia. Krama miwah wisatawan taler kaptiang ngemargiang becik prokes untuk nyaga kesehatan angge suang-suang miwah wewidangan ipun. Bali Pos Nguningayang.